නාවල පිටියේ ඉඳන් නවසීලන්තයට බලන්න යන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕන්න මංගාව. නාවල පිටියේ ඉඳන් SLEC කැම්පස් එක කොළඹ තියෙන්නේ. ඇයි මේ හොයාගෙන ආවේ SLEC එකම? ඉතින් SLEC එකේ NVQ level එක දෙනවා. අනිත් එන් වල මම කෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අර TVC ආයතනයේ දෙන NVQ level එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේකේ විශ්වාසයෙන් කරන්න පුළුවන් නිසා මම මේක බලාපොරොත්තුෙන් ආවා. දැන් නාවල පිටියේ ඉඳන් ආපු ඔබතුමියගේ නම මොකද්ද? රක්ෂිකා. රක්ෂිකා තමිල කෙනෙක්. හරි රක්ෂිකා දැන් බය හිතුන්නේ නැද්ද මේ SLEC කැම්පස් එකේ සිංහලෙන් උගන්වන්නේ මේකත් එක්ක අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේද එහෙම කියලා බයක් ඇති වුනේ නැද්ද? නෑ ඒකේ උගන්වන ගුරුවරුන් අපිට තේරෙන විදිහට උගන්වන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් උනත් තියරි උනත් අපිට තේරෙන විදිහට තමයි උගන්වන්නේ. ඒ හින්දා බය හිතුන්නේ නෑ මට. රක්ෂිකා දැන් නිව්සීලන්ත යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. SLEC එකෙන් නිව්සීලන්ත යන්න මේ උගන්වපු දේවල් කොච්චර වැදගත් වුණාද ඔයාට? ගොඩක්ම වැදගත් වුණා. මොකද බේසික් නොලෙජ් එක දුන්නා මේ NVQ level 3 එකකින්. ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ NVQ level 4 එක කරන්න. ඉතින් ඒක කරාම මට පුළුවන් ඉතින් නිව්සීලන්ත යන්න. රක්ෂිකා දැන් දෙමළ කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට හිතෙන්නේ මොකක්ද එයාලට කියන්නේ SLEC කැම්පස් එක ගැන? எனக்கு என்ன சொல்ல இருக்குன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பாதுகாப்பு பெண் பிள்ளைகளாக இருக்கணும் ஆண் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் வந்து படிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. படித்து கொடுக்குறதுமே அவங்க நம்மளுக்கு வந்து நம்ம தமிழாக இருந்தாலுமே அவங்க சிங்களத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குற எல்லாமே நம்மளுக்கு விளங்குது. அதனால நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அதோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இருக்க அந்த நிறுவனம் இருக்க இடமா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு போக்குவரத்துக்கு கூட நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே இருக்குது. அதனால நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே வந்து எனக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே NVQ level 3யுமே கொடுக்குறாங்க. மற்ற இடங்களில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி டிலே பண்ணாலுமே இங்கே அப்படி இல்லை. உடனுக்குடனே எல்லாமே கிடைக்குது. එහෙනම් ඔන්න නාවල පිටියේ ඉඳන් නවසීලන්තට පියාඹන්න ලැබේවා.